Dobrodošli u novi video, ovo se Fruity Ninja. Danas će vidjeti kaj partija. Idemo da počnemo. Ja sam kupio kao u pozadinu. Ili ono kao novu ostricu. Kao što vidite, moj skord je 160. Idemo ga probati, idemo bolje skoro probati napraviti. Nadam se da će mi uspjeti. Ne. Da skoro na bombu palio. Koliko bombi. Ne! Joj, na bombu sam, joj. Što bi ja sad uskoro level 10. Idemo u drugu rundu. Zamalo bombu. Inače bomba sve helte oduzima, a kad voće ne prevežete, gubite jedan život, odnosno 3, eto kao što sam ja. Ova x-hit. Mislim, ja sad nisam je već, ne znam, 1, 2. I ponovo sam bombu. I samo sam skoro 39 napravio. Tako što ću level upat na level 10. Znači level 10. Idemo. Na tu epizodi challenge moramo prestići svoj rekord. Moram prestići. Ne znam otići. Pokušat ću. I komentare mi pišite ako vam se sviđa igrica kada vas snimim još epizodu. U komentare mi pišite da li snimam vlogove. Da li bi vam se sviđalo. Ja sada sretim rođendan, idemo u Turske toplice, na bazene idemo i to, da snimim vlog. I to. Koliko bloka izgubim? Joj. Ovdje ćemo još 3 partije. Završimo se epizodu. Ko što vidite, imam 1000... Dobro, sad se više ne vidim, imam 1351, mislim, ovih kao željeznica. I u komentarima mi pišete koje bi voljeli igrice da snimam. Ponovo, joj. Joj, nisam gledao. Izgubili smo sva 3 života. Da možda 2 partije da igramo i to i prekinut ćemo s epizodom.
Još ćemo se prijaviti. Ja se stvarno nadam da ćemo uspjeti. Sad naši. Joj, izgubili smo. I to bi bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. I vidimo se sljedeću. Ćao!